Il-qorti ddeċidiet li l-eks ministru Chris Cardona u l-avukat David Gatt se jkunu imħarka biex jiġdu fil-ġuri tal-4 irġiel akkużati li jipprovdow il-bomba illi qatlet lill-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. L-imħallef Edwina Grima fil-qorti kriminali iddeċidiet li Cardona u Gatt għandhom jiġu inklużi fost ix-xhieda tad-difiża imħarka biex jiġdu waqt dan il-ġuri illi sa issa qatt m'hemmx data meta sa jsir. Dan il-ġuri se jkun qed isir bil-ġurati. Issa il-qorti tat permess speċjali biex isimhom jiġu inklużi fil-lista tax-xhieda tad-difiża sabiex jiġi żgurat li l-akkużati ma jiġux miċħuda iċ-ċans li jipproduċu evidenza li kienet meqjusa importanti. Hija tat is-sentenza hekk kif komplet tisma' l-eċċezzjonijiet ta' qabel il-ġuri fil-kawża kontra Jamie Vella, George De Giorgio u l-aħwa Maxar Adrian u Roberta Gius. L-irġiel qed jaffaċċjaw akkużi kriminali għall-allegat involviment tagħhom fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia li jinqatlet f'karozza bomba qrib id-dar tagħha f'Ottubru tal-2017. Kif ukoll fil-qtil tal-avukat Carmel Kirkop li nqatel btiri fil-bib tal-garaxx tiegħu f'Birkirkara fl-2015. F'seduta preċedenti, l-avukat ta' Jamie Vella, Ismael Bsajla, kien ippreżenta rikors fil-qorti fejn talab illi Cardona u Gatt jiġdu fil-ġuri.